Die tema van volgende woord wat ek met u wil deel is 'n rooi roos. 'n Rooi roos. Soos jy weet is 'n rooi roos 'n simbool van liefde. Dit is nogal baie interessant. Dit is die fluweel blomblare. Dit is die sagte, aangename reuk. En die dorings op die stam verteenwoordig pragt, intensiteit en die opoffering van liefde. Daar's ook dorings aan die stam. In Hooglied is daar 'n skrif wat deur die jare gebruik word dat die roos van Sharon is 'n simbool van Jesus. Songs of Solomon 2 verse 1 said, she said, I am only a little rose or autumn crocus of the plain of Sharon, or a humble lily of the valley that grows in deep and difficult places. Maar vir ons as kinders van die Here is, ja, die roos is 'n simbool van liefde, maar die ware kruis, die ware simbool waarna ons gaan kyk vanoggend, is die kruis van die simbool, die is die simbole kruis van die liefde van die Here, 'n simbool van vergifnis, 'n simbool van 'n belofte en 'n belofte van die opstanding uit die dood uit. So ons praat vanoggend oor 'n baie familiêre onderwerp en dit is liefde. Elke een van ons het 'n konsep en 'n ondervinding van wat liefde is. En daarom is dit goed om weer na liefde te kyk, maar uit 'n Bybelse konteks. Vir sommige is liefde 'n bos rooi rose. Vir ander is liefde hande vashou. Vir ander is liefde om vir iemand iets te doen, te bedien, koffie te maak ensovoorts. Maar van die Bybel leer ons dat liefde 'n baie ernstiger ding is en dit is die hoogste roeping waar die kinders van die Here kan instaan. Love is our highest calling. Jy sien, daar's 'n verskil tussen liefde wat ons as mense ervaar en die liefde wat God, wie in ons woon en deur ons moet vloei. Ek neem hier na 1 Korintiërs 13 vers 1. If I can speak in the tongues of men and even of angels, but have not love, that's a reasoning, intentional, spiritual devotion, such as is inspired by God's love for and in us, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. So is nie pragtig gestel nie. So in hierdie skrif heg Paulus nie minder waarde aan die gawes nie, maar hy verwys na ons ingesteldheid. Al hierdie gawes is leeg, het geen fondasie as dit nie uit 'n posisie van God se liefde uitkom nie. Tale sonder liefde openbaar nie wat op God se hart is nie, die boodskap wat hy wil deurgee nie. 1 Korintiërs 13 vers 2. And if I have prophetic powers, the gift of interpreting the divine will and purpose, and understand all the secret truths and mysteries and possess all knowledge, and if I have sufficient faith so that I can remove mountains but have not love, God's love in me, I am nothing, a useless nobody. Met ander woorde, ons mag in geloof funksioneer, maar sonder God se tipe liefde is ons eintlik leeg in God se oë. Kyk hoe pertinent stel Paulus dit. Hy sê nie dat ons min waarde het nie. Hy sê sonder God se liefde is ons niks, is ons zil, is ons zero. The reason, my brother and sister, is this, that love is not something that we do. Love is something that we become. Mag ek dit weer sê? The reason why Paul is emphasizing this is that
Love is not something that we do out of our own strength. Love is something that we become. Without love, we may look and sound spiritual, but we are not Christ-like. 1 Korintiërs 13 vers 3 sê, en al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. U sien, dit is moontlik om alles uit te deel, om as 'n martelaar te sterf en geen aanwins in die ewigheid te hê, as die motief nie uit liefde was nie. God kyk nie net na wat ons doen nie, maar hy kyk waarom ons dit doen. Is dit uit 'n posisie van liefde wat ons iemand bedien? Paul is showing us that love is not only one of the fruits of the Spirit, but the true love reveals God. Gifts may impress people, sacrifices may impress crowds, but love reveals God. Daarom is liefde nie net 'n opdrag nie, dit is ons hoogste roeping. Liefde is die opregste bewys dat Jesus se teenwoordigheid in ons lewens is. As ons die beelddraers is van Jesus, sal mense Jesus se liefde by ons kan ervaar. Mother Teresa het die volgende gesê: It is not how much we do, but how much love we put into what we do that matters. Hoor hierdie rooi letter woorde, Jesus se woorde, John 13:34. I give you a new commandment, that you should love one another, just as I have loved you, so you too should love one another. U sien, God se tipe liefde bly ons grootste getuienis vir die wêreld. Hierdie woorde word deur Jesus gespreek die aand voor sy kruisiging. Jesus beklemtoon dat sy disippels nie deur hulle prediking, dit gaan nie deur hulle kennis of deur die geestelike gawes herken sal word nie, maar deur liefde. Nie enige tipe liefde nie, maar deur liefde wat soos sy liefde lyk. As I have loved you, sê Jesus. As I have loved you. You see, this is what makes the command new this morning. Love itself is not new. It's not new. But the standard of love is now Christ Himself. Jesus does not ask us to love according to culture or personality, emotions or relationship. He calls us to a higher standard, to love according to His example. Hierdie is liefde wat gee sonder om die koste te bereken. Dit is liefde wat getrou bly al word die liefde nie teruggegee nie. John 13:35 says, By this shall all men know that you are my disciples. If you love one another, if you keep on showing love among yourselves. You see, my brother and sister, we cannot separate the presence of Christ from the character of Christ. Many people, many Christians, many of our brothers and sisters desire His power. That many desire His nearness. But Jesus makes it clear that His life becomes visible in a believer through a God kind of love. Hier is 'n paar voorbeelde wat die verskil van Jesus se tipe liefde uitwys. Jesus se liefde kies mense bo voorkeure. Jesus liefde kies verhoudings bo regte. Jesus se liefde kies versoening bo onttrekking. Sy liefde kies geduld bo ongeduld. Sy liefde kies meegevoel bo beheer. This kind of love is not sentimental.
This kind of love is strong, it is intentional, it is courageous. It is not shaped or formed by the world. This kind of love becomes a testimony for a different kind of kingdom, a kingdom that we are part of. This kind of love, the Jesus kind of love, announces a different way of living. Through this kind of love, God becomes visible to the world. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Nie net kerklidmate nie, nee, sy disippels. Nie deur argumente nie, nie deur ons invloed nie, nie deur ons platforms nie, maar deur ons liefde. Liefde is die taal wat die wêreld verstaan. Wanneer ons met opoffering liefhet, verteenwoordig ons vir Christus. Ons weerspieël vir Jesus. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles, moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wie weet, ons is nie perfek nie. Wie weet, ons het soms nodig om net bedek te word, eerder as ontbloot te word. Liefde beskerm verhoudings, bewaar die eenheid. Petrus gee die prioriteit met die woorde, maar bo alles. Bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Bo al die ander dinge in ons verhouding met mekaar, die belangrikste wat gekoester moet word en nie verbreek moet word nie. Hierdie tipe liefde oortref emosies. Dit oortref teleurstellings. Dit is stadig om te reageer. Hierdie Jesus tipe liefde wys nie die vinger nie. Dit gee nie maklik op iemand op nie. Dit kies om te bedek eerder as om dit te ontbloot. Dit beskerm eerder as om dit te verkondig. Soos Petrus sê, die tipe liefde bedek 'n menigte sondes. Natuurlik, dit verskoon nie ietsie wat verkeerd is nie. Dit aanvaar nie sonde as reg nie. Maar die liefde maak seker dat die verhouding beskerm word, dat die oortreding nie verkondig word nie. Die liefde blaker nie iemand se sonde aan die wêreld uit nie. Om sondes te bedek, beteken ons sal nie dit wat verkeerd is verkondig nie, maar ons sal ruimte gee vir genesing, vir herstel, for repentance. We will not spread that what can be healed. We will not shame that can be restored. We will not expose that what love can protect. You see, God's kind of love is love that chooses grace over gossip. It chooses restoration over rejection. This is deeply important for a church who longs to host the presence of God. Liefde tree in voordat irritasie verander na wrok. Liefde tree in voordat teleurstelling verander na bitterheid. Liefde tree in voordat misverstand verander na verdeeldheid. Liefde skep 'n atmosfeer waar mense kan gegee word om te leer al maak hulle foute. Ons bedek hulle onder liefde. God se liefde skep 'n atmosfeer waar swakheid bedek word met genade in plaas van vernedering. Love does not deny weakness. Love surrounds weakness and pays with patience, with kindness, and with compassion. Unity will be preserved by people who choose to love deeply. 1 Korintiërs 13 vers 4, ek lees vir 'n paar skriffies hierso. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Vers 6, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles,
Dit glo alles, hoop alles en verdra alles. Jesus se liefde, my boetie en sussie, gaan nie oor gevoelens nie. Dit is 'n leefwyse. It is a lifestyle. When we are patient with others, it is a reflection of what we have experienced from our Heavenly Father. When we are patient with others, it reflects how God treats us, slow to anger, rich in mercy. Kindness reveals the heart of God to people. Kindness is not so much our human behavior, it reveals the character of Christ living through us. Liefde is nie iets wat ons harder probeer doen nie. Liefde is nie iets wat God in ons produseer, soos ons naby aan hom leef. 1 John 4:16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Corinthians 3:12 says, clothe yourself therefore as God's own chosen ones, His own picked representatives, dis ons, who are purified and holy and well beloved by God Himself, by putting on behavior marked by tender-hearted pity and mercy, kind feelings, a lowly opinion of yourself, gentle ways, patience, is tireless and long-suffering and has the power to endure whatever comes with good temper. It's 'n groot definisie wat Paulus hier vir ons gee uit die Amplified Bible. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Ek hoop ek bring die kontras uit duidelikheid. Die liefde wat ons hierso van praat, is liefde wat uit 'n verhouding met Jesus kom. Dit is nie liefde wat ons beoefen of leer of kweek nie. Wanneer ons verhouding met Jesus naby is, sal Jesus se liefde outomaties deur ons vloei. Ons hoef nie harder te probeer nie. Ons hoef nie beter te 'n smile aan te sit wat vals is nie. Hoe nader ons aan die Here lewe, hoe makliker en hoe meer sal sy liefde spontaan deur ons vloei. Sonder dat dit vir ons moeite kos. Dit is net ons verhouding met hom wat toelaat dat die liefde deur ons vloei. Love begins when we understand the love we have received from God and how He has treated us. Compassion moves towards people hurting rather than away from them. Mercy shows love where judgment would be easier. As Paulus sê, bekleed julleself, beteken dit dat dit 'n daaglikse keuse is wat ons moet maak. Ons vergewe omdat ons verstaan hoeveel die Here ons vergewe het. Ons wys genade omdat ons verstaan hoeveel genade ons ontvang het. If we want to host the presence of God, my brother and sister, we need to create an atmosphere where people feel safe. Not only to be corrected, but to be restored and to be made whole again. 1 John 4:7 says, Beloved, let us love one another, for love is from God. Love is from God. And he who loves his fellow man is begotten, is born of God, and is coming progressively to know and understand God, to perceive and recognize and get a better and clearer knowledge of Him. Kan jy sien hoe belangrik is hierdie liefde? Dis nie emosies nie, dis 'n weerspieëling van jou verhouding met die Here. Hoor hierdie ene, mens sit maak maar die seatbelts vas. Vers 8, He who does not love has not become acquainted with God, does not and never did know Him.
For God is love. Kan jy sien die erns van hierdie saak? As ons nie kan liefde wys vir 'n persoon wat dit nie verdien nie, as ons nie liefde kan wys vir iemand nie, beteken dit eintlik ons ken nie Abba Vader nie. Want as ons hom geken het, sou die liefde van hom deur ons gevloei het. It is only possible for us to love others with God's love once He has filled us first. Hierdie is 'n merkwaardige skrif. Hierdie is 'n scary skrif. Liefde kom van God af. Hierdie enkelskrif herdefinieer hoe ons liefde verstaan. John is teaching us that love is not something we produce from within ourselves. Love is not the result of a gentle personality, emotional maturity, or strong discipline, or good Christian behavior. Love has a source, and that source is God Himself. Liefde is in ons het 'n bron, en die bron is Abba Vader. Liefde vloei van God af, deur ons, en nie deur ons menslike vermoë nie. Dit beteken dat as ons nie Christelike liefde deur wilskrag kan opbou nie, ons kan nie aanhou lief wees deur harder te probeer nie, deur meer geduldig te wees of meer selfbeheersing toe te pas nie. We can only release the love that we have received. Love is a reflection of our relationship with our Heavenly Father. If there's no love, there's no relationship. Dis harde woorde. This does not mean that Christians who struggle to love are bad Christians. No. John is saying that when love is missing, intimacy with God is missing. That's what I say. John is saying that when love is missing, intimacy with God is being interrupted. Jy is nie op die plek waar jy behoort te wees nie. Omdat God liefde is, produseer daardie nabyheid van God, liefde van homself af. Liefde is nie persoonlikheid nie, liefde is nie temperament nie, liefde is nie emosies nie, liefde is 'n bewys van ons geestelike lewe, die nabyheid van God in ons lewens. Liefde is die vloei van God se teenwoordigheid deur ons. Hoe nader ons aan ons Vader lewe, hoe meer verander sy natuur, ons karakter, ons houdings en ons reaksies teenoor mense. 1 John 4:16 says, "And we know, understand and recognize, are conscious of by observation and by experience, and believe." And we know and believe the love God cherishes for us. God is love, and he who dwells and continues in love dwells and continues in God, and God dwells and continues in him. John is teaching us, my brother and sister, that love is not something we perform for God. It is something that emerges when God is living in us. When we become easily irritated or impatient with people, it is a sign that our heart has drifted away from the source of love. Test yourself in this. Pressure cannot remove love. Pressure reveals what is lacking in our hearts, and that could be the closeness of a loving Father. Jy sien, ons kan lief hê, ongeag ons omstandighede, omdat die Here in ons lewens is. Liefde is 'n bewys dat die Here se lewe in ons aktief is. Hoe dieper ons die Here se liefde ervaar as 'n werklikheid, hoe meer natuurlik begin die liefde te vloei na die mense naaste aan ons. Ons probeer nie meer lief wees nie. Liefde loop oor uit ons uit. Liefde vloei uit 'n hart wat veilig is, wie weet wat hy is, wat in verhouding met Abba Vader staan, wie die bron van liefde is. Ek wil begin om af te sluit.
Liefde is 'n bewys van geestelike volwassenheid. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, vers 2, en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Mature believers look like Jesus, and Jesus is an expression of love. Paul does not measure Christian maturity by activity or by gifting. Paul measures maturity by how we follow Jesus' example and walk in the way of love. Christian maturity is not what we do for God. It is God's love flowing through us. Paul says, walk in the way of love. To walk means a daily direction, intentional, constant pattern of life. Love is not reserved for special moments. Liefde word die standaard waarvolgens ons dink, hoe ons praat, hoe ons reageer. Geestelike volwassenheid is 'n leefstyl wat in liefde gegrond is. Jesus is not only our Savior, He is our pattern of life. Die diepste uitdrukking van Jesus se liefde was nie in sy wonderwerke nie, dit was in sy oorgawe. Jesus het nie op sy regte gestaan nie, hy het nie aan sy status vasgehou nie, Jesus het nie onttrek toe dit moeilik geword het nie, Jesus het homself oorgegee. Natuurlik, soos jy weet, is liefde nie net horisontaal tussen mense nie, maar dit is eerstens vertikaal tot ons Vader. With love, serving becomes worship. Leadership becomes care. Ministry becomes a reflection of God's heart. When love shapes our behavior, we begin to resemble Jesus. When we resemble Jesus, we create an environment where God's presence will be experienced. Geestelike volwassenheid lyk soos Jesus, en Jesus lyk soos liefde. Amen en amen. Kom ons bid saam. Here, U is ons voorbeeld. Leer ons om in die weg van liefde te wandel soos U dit gedoen het. Heilige Gees, help ons om te verander na die beeld van Jesus. Vorm ons harte, ons geduld, ons reaksies. Lord, let our lives become an acceptable offering of love to You and to those around me. May the new commandment that You gave us be visible in our lives, loving God and loving people. I ask this in the wonderful name of our Savior. Amen.